Telenor korisnici sada na vrlo jednostavan način mogu pristupati internetu i pretraživati informacije koje su za njih bitne, jer odnedavno na crnogorskom tržištu se nalaze internet na dan paketi koji su dostupni u svim Telenor prodavnicama, ali i na kioscima. Internet na dan je jedinstvena ponuda na crnogorskom tržištu koja je uvela novi koncept tarifiranja interneta koji je razumljiv korisnicima. Tarifiranje se vrši shodno vremenu provedeno na internetu, na dane i sedmice koje se korisnik provede na internetu. Ponuda je dostupna u vidu internet na dan kompleta koji je najpovoljnija ponuda. Sam komplet sastoji se od USB modema, SIM kartice i opere turbo pretraživača i moguće ga je naći u svim Telenor poslovnicama i svim kioscima u Crnoj Gori za 19,99 €. Sama aktivacija korišćenja interneta na dan iznosi 99 centi, dok je korišćenje interneta za 7 dana 5,99 €. Ovaj prepaid račun se može dopuniti jednostavno, kao i većina ostalih prepaid brojeva, putem vaučera, elektronske dopune ili transfera novca sa drugog postpaid ili prepaid broja. Najbolje korisničko iskustvo koje Telenor obezbjeđuje svojim korisnicima je potpunije upravo iz razloga što pored paketa internet na dan, Telenor korisnici internetu mogu pristupati i pomoću internet flat paketa, bilo da će to činiti preko svojih mobilnih telefona ili uz pomoć Telenor bežičnih 3G rutera.